صدا کریم دم باش تماشاوان هیجا باش پشتی خدمت عمل سنتر بازار دهوکیند گل ماموستا که گلک هیجا کو ماموستا کمال عبدالله پشتی 20 سال خدمت دیسانجی 15 سالانجی خدمت دباره رکراون دین جدا جدا کرین البازار دهوکی زیده تر 10 سالانجی وکه مکتب کاورگران ماموستا زمان انگلیزی بوید وی سردمی سالت شسته و حتی نکه کم که سنه کو لوی سردمیل دهوکی جیابن ماموستا ننیاسن امد گل وی داینه ماموستا که کرم که خوشحال بین زور سپاس که تا درگه خوب و مفکری زور بخیراتن سر چوا و سر سوا و خوشحالم زور سپاس کرم که سیدا ام بزانین او تشتین کد جیانا خدا تکری دیسانجی او تجربه وی دیتی بشک شوی حوالدین کد ناواوی برنامه جدا بو هوا و گوهزین کرم که سیدا سیدا زور خوشحال بوین که تا افدلی و دامه زور سپاس بله سیده کمال گله قوناغین جیان در باس کرینه لقوناغا چاوکو الگوندا حوالدای خاندنا خوب دیمای کینی تو لوی سردمی دا چواشیا پیوندی بزانکو بکد زانکو خلاص کرو دی ساخ پشراجی وکه ماموستاک برنیاس الدهو که کاری خواه کری تیشکه کل جیاناوی امده حوالداین کدناوا چند بسیاره کدا وان برسواج جنابی ورگرین سپاس ممنون سیدا دوباره سیدا کر بحث قناغاتا یا یعنی وکه ابتدایی و حتی آمادهی بکنین الکیری تا خواندنا خوب دیمایی کینا چاوا تو گهشتی از آن کویلوی سردمی چه سال بو؟ خوب راستی اما خواندنا خواه سرطای دست بگیر الگندی اکمال علی گندنا خطاب خانه جینگ الگندی منه با راستی یعنی امچنه گنده که دی گنده سندوره فکرش هر گنده نزدیکی 3 کیلومتر دیره گنده ما راستی یعنی حتی صفا سیجی میره بونه حتی سال 62 که پشتینگه بو 62 که شورش ایلولی چه با گنده دوره بری دوگه هر زید بونه قربانی و تا بردان بابا میشه هر پیشمرگی اودی با ایلولی براستی یعنی پشتینگه هم هاتنیا دو که خواندن خوب بردام کرد یعنی نه فقط مش خواندن بله وکه زانکو تلکیر خلاص کرد پیوندی خو تا چاد گز زانکو چه کروی سردمی دا دلیل یعنی از وقتی درچم یعنی از شپنج دیگه بم سر باشه خوش جمارات نزدیکی 100 قطابیه و پشتینگه ابو هم چون بین عسکریه دا اول جا دا منگه افسر یعنی بس پشتینگه پشت سه چهار هفته ماینه دوره جی پشتینگه کم کرد بایم داری خواستم نکنه افسرم کنه جندی برین کنه جندی شغل پشتینگه والله ابو ام انتداب کردن اینگه احمد حسن بکر رئیس عراقی بو انتداب کردن وکو براتبه یعنی جندی او جا فرقی که بین مامستال میسله پشتینگه ما داخازک پسکش کرد رگا رفبریا گشتیا پرورده دو که بو وزارت پرورده بغداد كما تنسيب كنا دوكي وفعلا رزمان دي سر ودي ما دخل زمات كن امين دوكي واس ايجام جار مد سبيكر وكما مستا ال تشد بجني يعني اما اودي مع هذا اسلامي مع هذا اسلامي هل دوكي مع اسلام هنجي ما مستوى مدير ما رفبري ما الحسين مارس نشتا خد عملي ديش صح بله یعنی چند مدرسه دوکی داتا درس گوتینه والله بيري تقريبا مدة دوام تكيران باش تنجلسان دي راجي أثرت كلمة يوديجي فرت كلمة مسائج مدرس قوتن بوزانيجي معاش مسي زادين ياربون ها يكم راتب؟ أيوة راتب مسي زادين سه دوام تتكلم؟ سه دوام سه زادين يارمتين بله باش تنجي يعني چند مدرسة دوكي داتا درس بردوام يدينه؟ باش دي انت دابا ما خلاص بو يعني خدمة يعني لشكري عسكري خلاص بوي ام تعيين بوين يعني وكو دهن دامزراندن وكو مامستايد فعلي سميلاكي تربيه دهوكي وكمين جار اصحاب من خدمات كريل الاماديا ودي سرسنكي ناحيه سرسنكي از 2 سال دو هيفاجي مملويري وبيش دينجي اس نقل بهم هاد ما سيميل قصا سيميل صالك مملويري بيش دينجي من لساس هاد ما فاكو هاستن بدهوكي الاشما متوسطه ويتر نافنجيا غاره ابو بيش دينجي شارع العراق ايران دست بكر ام جرقه دي بين عسكريه وكو احتياط
دو سال دو هیو و 11 جمع الجبهه سر در بابا یک بوسط جبهه جنه ما من دیدی خوش شرق البصره حتى رافين وجي بيقول سبي الذهب وشوش ودي زفول وشرق البصره ودي جيلان غرب وعمارة هم يعني بله او مدرسه يعني سنور پارێزگاه دووکێ gelek مدرسه دوهاتی و چوی بو دوامه دا گوجبلی سرسنگی کی رادی بو بله بشتینگی هست بو واس ما سميلي هات ما دهوكي سالكي بشي سالكي هات ما دهوكي بشتینگی هم برينا عسكرية شارع العراق وإيراني وبشتينجي وقت متصلح بوين جرقايتري أصاب مدهوكي فاو أول جار تنسيب كرم لويتري متوسط قدني مصطاد بكر بس بشتينجي هوجي ما مصطابون بو آمدهية تنسيب كرم هالفرقي ما إعدادية براد يعني كردي بو دراسة بله سيدا تا زمان انگلیزی درسید گوتی و گلک مرحله داتا درسید گوتی gelek jara gazında tekirim jin ast zanistiyet kevindaz baştır bun talabetingi baştır bun zekitir bun şiyet nukeda yani fiilen evet beri baştır bun ptir zitir tiştwer girtin aniyet nuke أخو سببنا منهجنا سبب دي يعني قالك فاكتورة كارتكين السبب أصلي خطابيت كان قالك زورن يعني خو بنوات مدرسة خو فراش مدرسة مدير ما مصاب بس يعني فاكتورش ميا جرينتر أو ما مستا ريبرة وقائدة صفيفة يعني ما مستا يجي بهرات فيتن وشيان فيت وهنرة يعني تو خديتو نتشكي بيه ما مستا حقنت بيه ما مستا إيه وينجي جراسين كيف سيستم تطبيق يعني الفيجر في السر أصل كردستان أو تيستينج يعني اختبار سيستم خلات براسي تصور من أو سيستم كرنايت بو فير كرني بو بروردي أو سيستم تقييمية أو مالتيبل تشويس بزن اختياراته شكي أو قطابي هانادت بخواندني جبهندي أو تأثير كارتكين أصل قطابيت كتن جلك وك كسر برنياز ده كده مثلا أنجا طلب البردستة خلاص بوي گرکن کو یعنی هندک شوار جهد باش گرتبن پارلمانی داد یعنی جهد گشتی داد خدا تشتي أس يعني زيانة خدا خوب سبلند بينم يعني من جالك بزارة قطبي بلاس مدركتنا وجالك شوانا زور يعني بينا ماموستا وبينا دكتور ومهندس وجالك أندامة برلماني ووزير شوانا مثلا سيد جمال كوچر وحميد باوي يعني نكم بارزگار نك برز فرهاد خطاب مشتر نقولني بس نفسه خطاب خاني با مدرسة اللي قلتون برايتي وقالك دي أندامة برلماني بون وقتی تو طلبه که خود بینی جایی که وصای باشه هست بچت که خدي رصيد ده بجمع أس يعني نك من بهاترين تشت أو وقت أس خطابي خود بيني وتيتش سباسيا متكيدن قال جاز جامعة قال اجتماع هندي بخطابي ديت ده كيف خوشين بجدو يعني دس خوشين بجدو أس خطابي تابون فلان أرديو يعني وصا يعني بو من أو تشت يعني شميت بهاتر دي يعني خراك ده يعني أفنو منازون جو تخشين بجم بروجانا أفنو منا أس بينم يعني بله وكاد دهوك يعني أم بيجين گشتی خلق دهوك بو خواندنه بو او تعاملات گل سيدات كان يعني خلقي بو تعاملات رز گرتنه که پشتی مثلا او فتره خدمات کری پیشکشی خلقی کری تو حسبیت که خلق دهوك بو رز گرتن برانبر ماموستا یا برانبر او کسی خدمت کری تو چه بيجومان يعني رصيفة شجع بجمعة أسر جينا خدها هارود بينهم يعني عشان بجمعة عند جابتش جارة كتروجدا يعني قطبية تنادف مات أم بينين شنا دائرة كي مثلا شولة كي تنادف مكتبة يعني بينهاد نبو مات إن يعني وراسي يعني خلق دوك زور رزدارة زور قدر خلق بياني جريد خد مجيد ويعني تثمين وجه داد كات أيد ماجرينو يعني أوجه سباسية وأز خسر بلن بدي بله أجبلي يعني وك ما مستاك وتشان صلا ما مستاك كوتيا بشتنجي خدمة يعني تتقاعد وي أجبلي تشوله دي كنا جانا خدا حس كي تشوله دي بكي بارك يعني وك ما مستان إذا قبل صلا ما مستاي قبل بشتنجي صلا نتوسي أس هات ما جرتن ككارمند رخراويون السفة أوجي أشوفهم بسيف وبشتنجي سياسة صلا ما مالجلوان يعني وانا في هذاش من بردن وجالك بوزي دانا ميت جالك بلند كل أردك يبشين بس أساسا من في حال دهوكي بمزيج خزانة خوبهم بس بيش تيجي مجالك جال رخراودي بيان يجي شو الكريه وجال هزت هف بيمانة شو الكريه وكم مترجم حتى الجال يجي جالك شو الكريه جال وانا وكم متبرع
و بیشتر اینکه جان خود و کتابی جی است کتابی مصطفى يعني اکی متوسط حتی صفا چهار کلی جی هر مشغول که شغل شرفه يعني كل جبين شو الكلام خوب خشتي في خلكي به ما ابد خشوا لي ده باشكي هجاري براسي بجام زحمات بويا بنمونه صفات سيب وصفات شاري تخر شو صفات شاري كليه من شو كي واكو بالا سر كارجها ويتري يعني معافات كي يعني معمل التعليم الدهوكي عافات كي بزاني بنيف ديناري بله سیدا او وقتی رنگ تکنولوژیا و ساپیت ویل بردست هوا نبیتین سیر جیب کن گوگلی و او سیستمی هی یعنی تو چنو که پشیمانی که تنکر بیت جانا خدا خاص قناغ ما مستاینیه دا یعنی نکت بیجی من اول بردستیم با از دا حکمه جه داخل که خلق گیمه که خطابی که ما مستا يعني بهاي و تكنولوژيا و که بردست نزان چی از و اف ام و برین زان وقتی ام مستا گلی جرام مدفیات تشتکی ببینه بردست ام دا پروژه و هیوا لیگرین و مصدر نبون وقتی خاص وقتی رژیم کتاب او دیز کیم بون او دی بون وقف که همه دنیا بردسته يعني نك همي شو صنعه هيك يا خاص وقت ما مستوي دائما هوجي في التكنولوجيا يعني از حسيدي وقف كي مستوي وقف كي بم يعني بنمونه ما ملزمات طبعا كي بقطابيه و ملزمات ما يعني سلنسري عراق بلاف بون ام دي وما حتى الطبيعه من ابو ما بزكيفه طبعا كان نجلك جرا دو السلسله كي تشي داش عندك بنصد نسخه تيدرج في جاك طبعا كيفا يعني سيف نبو يعني زور زحمه نك يعني اف تكنولوجيا برداس كمبيوتر انترنت وفيسبوك يعني نعمتك زور مزنه يعني هاگم قیمتی بزنی و بدرسی بکار بینی. بله اگر یعنی نو که پستا که بیجین اداری پرورده دستیت دابا نو که رهبر گشتی بایان وزیر بای یعنی دا چه بریار دی تحسکر کو بدی و بیت جیب جیکرن کو تجربه خدا تدیتی تنشی عملی بکی. خدا که خدا بریام ایکمین بریار دیدم که لازمه بنايات مدرسة وتفقف كده أفاكين في شيء بينهم أفاكين شكي بنايات مدرسة سلنسال علاقة فاشلة يعني في هر بنايات جوري بداوستيت ومؤسسة بين أفاكين أف بنايات تفقف كي هميت فاشلة أفاك بشتينج أف سيستم مالتيبل تشويس أف اختيارات إكسر دلغو كم شيء راسية وكشتنا ملاتكية وكشتنا شيانا طلبايا يعني طلبي زيرك ونزيرك نفرة برس. بله سدا ماتي نجور و مجالك شوان يعني او بجين ديارين پیشکشی تکری او جی يعني الپشت دا مدبینینه و اگر شی ما تجربه تگلک جرات یا خلات کردن شلای یا جی شاهدندین جدا تور کردین اگر تو ما بحثی وانا بکه و چش وانانه والله راسي من جيان خدا قالك كار كريا من قال لشكري امريكي شو الكي دو شهاده داينما وديسا وقتها اليو ان طبعا دوس شهاده سال چندی بود سیدا يو ان اش نوتوسي حتى 2003 ببوره طبعا ما چون اختبار کی یا زمانی یا کفاءه زمانی عربی زمانی انگلیسی طبعا همینش اختبار ناجح ببن بیرامتد ام چون اختبار کی ام دوبتن ناجح بوين طبعا خصوصا مخصصات جدانه يعني هيك ناجح ب $6 هي في مخصصات اللغه يعني وبيش نيجي من الجال مؤتمرات شو الكريا مؤتمر يعني شو مؤتمر جنجه دو جارا دو ميدنا بجنجه دو جهاتنا كلام شو ما كم مترجم شو الكريا جال دايكونيا شو الكريا جالك الخربيدية يعني انجوا شو الكريا سيدا كديماهي تشت از بوجم يعني جبلي و تا حزكا يعني بو جنجه هي دائما يعني تشوا كسر برنياسي خما جنگه سریت داهی. و براستی حکمت لازمه گلک پیوندی که گلک منظم داده پراسنا جنگه چونکی تقییم ملت های سرنت تکرم براستی یعنی. راستی سیدا صحبت ما گلک خوشم حس کن پتر گوداری کن لی او وقتی هاتی دیار کردن رنگ وقتی ما مجالی نداد بله تماشاوان رو داو الباجار دو کد گل ماموستا که خوشتوی ماموستا کمال عبدالله ام هاتین دیماهیا و بشا تایبت در نوروژا دوستان دا حتی که خدمت کادی دیگل کسایتیه که دی ببینین گر جوانترین رزو سلاوا ناصر علی و هفکارت مید که بوی نهاری کار ما افکاره انجام دهی